Amazina ganje ni Banyeta Ainimbabazi Matchlet Nyamurwa ni nduga omuri Bushenge district Ishaka Kizinda nizarwa mu family y'abantu bashatu abariho right now ubwo ninye mukuru wanje then na mama wanje abandi bakaza warhanga kabeta ni manywa mnonga nka Pretty Imak stage names zanje ningashi izina rinkoze sana ni Ndonda Sente komwe shongozi Banyeta Pretty Imak nkatandika kweshongora nkiri muto ndigire nyuma ndikweshongora konka nkijana natandika kugira nterekanye shongora byase byo kufuna sente omuntu 2019 nibona 2018 nibona narekure cyeshongoro cyanje cyo kubanza ecyo kufuna mu sente konka enyuma honka ntuye ninishongora ninyeshongora style zona za music akuba nkazarwa nyine kitone cyo kweshongora so tinkuba limited nazo mcyo kweshongora kubanga nimbasa kweshongora style zona za music konka so far nkozireho band music nakoraho urban zouk and I think currently I'm doing urban zouk. Yes, ninkora na different producers, different studios. As long as there is quality, I go there. Konka current project yanje ndikozire na instrumental projects zanje ziri current ibiri ndikozire na instrumental as a songwriter arikuzihandika kandi akaziproducinga. Yes, instrumental na shangwa mu Mbara na Korum Paris Records no CEO wa Paris Records, so no wako abire na kora current songs zanje no wakuzikora no wakuzihandika ebishongore binje binshohwize nkeha ekinaye handikire chona nyenka n'ekishongore kimwe kinakorera mama wanje wanga kikakiri based on true story njo naciye handikire konka ninkunda kugita amajezi g'abantu, so nifuna different people abakumanya kuhandika bampandikira, so kuhandika kwanje kubishongore really tukugumire. However nanye nimbasa kwehandikira konka ngenda mpereze abantu abandi chance kugira ngo buri omwe nane test yeye nane ecyakunda music nane ecyakura ekinoze cyeye so nchigitane cyanje timbahereza music nonje ya so kuhandika kwanje kwa music tukugumire bani nkoragana n'abantu binje tugitagita amajezi n'emitwe tufune cyo tukubahereza kironje kibone abakunyambaho music ni binji ninkoragana n'abantu binji abanyambireho before I got ntakafunire management y'inkoragana nayo hati mbere nyina abantu ababintu banyambaho ba promoters, different promoters nkaba Hans promoter, Unique Promotions, a Dash promoter, nibinji. There are many about radio stations, mostly radio stations ziteza ground zinyambere munonga. Yeah, so ninkoragana n'abantu binji munonga. Music tekakorwa muntu omwe kubanga kuyiho kwe kushohora mu studio okwiza kwikaho mu kutwawe niberabera hantu hinji kubanga natuntu etagamu n'abakutukorera bishani kugira ngo orebe no mweshongozo kwa kushati nabo kwate bishani nabo so nitkoragana n'abantu binji kugira ngo twisihe music nonje na n'ekintu kirungi nimpamya ngo abantu binji nibege bintu byinji omu music yanje ombyeshongoro byanje ahakuba tinkora byeshongoro byo kwemara apana ninkore byeshongoro ebiri mu message ya rukundo ebiri mu message yo kugarrama abantu amani misho haho ni mpamya ngo ninja gukora byeshongoro bya gospel ebyedini kuba abantu nibabinsha bamunonga kandi nkuriro mu kanisa, so omisha haho ninja kubahereza ibyeshongoro byedini ibyeshongoro byo kugamba abantu ibyeshongoro byo kugamba habyamagara, or you can call it inspirational music. Yeah, so music yanje tekuri mitingwa ahagati y'emyaka nehurikirizibwa buri omwe kutandikira ha mwaka gumwe kwisiya ha myaka yona teri restricted kugira ngo nehurwa ab'emyaka 18 abonka twenka konka nimpamya ngo music nekora kintu cyamani omu society ahakuba ahatari music nimpamya abantu binji kurba yisire bisirwe stress kubanga music nimpamya ngo nubwe munywano wawo kubasa kwesiga okegamaho
omubwiro bwotarije omubwiro bworije I mean woriyo muravu no yitaga music woriyo woferirwe music yamba so music ebonire ekindi netuyamba kuhisya message aha ground imwimo kwa himuri netuyamba kubikaho kubanga nimbasa obutabasa kwija kogesa nko mushaho nka nimbasa ko shongora cyeshongora kiremwe byamagara chikuyamba chikwikeho chikwegese ochihure na wabanyawota kumenya nimbasa obutesimba honka president konka nimbasa ko shongora cyeshongoro chikwisyeho butumwa bonku baningenda ngo ohure ningo yege omanye so music negitaho chango aha society okwisyeho butumwa obwa buri kimwe cyo kubona itaga kumanya ekinta kubasize kwisyaho music nkayo yonka tinkujega maho aha kuba music yitu yaburengero izoba takabire yamani kugira ngo itshashure oshange no yihamo buri kimwe no yihamo school fees yo mwana no yihamo eki no yihamo kiriya na mnonga hari twabakiri kutanduka abakiri mu nabombe ko musinje titwakatandikire kufuna mu mnonga so ni balancing a life na no kukora emirimo ndije ya harubaju tinkwega mahari music yonka apana ninkora emirimo ndije harubaju nashomere kubanga music nkazarwana ndukumanya nyine kitone cyo kweshongora erhanga kampe kirabo cyo kumanya kweshongora so nico cyo kurebera ninyeshongora kugira ngo nkazo mushomere nashomo okweshongora aho nimba nakubi konka music a life need balancing ndukora emirimo ndije harabaju nashomere nkanye kubanga hine emirimo nashomere eyindi professional muriyo so ni nuko kutwaza antemirimo na life yanje nuko kugitambuza no kwehara okushanga no nsubira mu kindi kandi ukabura kuba nicyo wamfunamo na nekindi mama nkamuraganisa kumugura Range Rover so nengine kubwito kunoku nkakunganyiza hamwe zikurga hamwe tinizbaso butamara nkako kwato kuna kuriya okunganya ufune kishikire experience mpango yinsinjire kufuna erukun challenginga na munonga ahinkuba ninkwatira videos ebyoshongoro byanje nimbasa kurebwa ngo umuntu atakutina abantu konka nintina abantu ngineshoni na munonga hariho kuza kwikokashanga abantu batakumanye bimuri muno mukora so bakabatangara mbwenu bakababinji omwe nagambe echo yagambe kiriya director wawe na indokorechi ahoro rukureba kitakufitingaho so ni challenging munonga konka regardless noti necho kora no inoku okora cyo cyengine director wawe cyakuba naenda ngoko ya ninyishika echasinjiro experience intakosa kwebwa no kuna shooting ecyo cyanje kiba kweta ogwo mwana tukachikora ha waterfalls aza tukarabo mu njenyi enjenyi tinkumokuba kuzeta mu rujungu konka tukarabo mu njenyi tukuzarwa hagati ya mizi kuba actually kugagure mu nduganye kubanza kuza waterfalls kunka director anje naturally by then yaba niyo yatwara tubene twaza kushutinzira twikayo Kizizi Falls konka it was so mad kikaba kiteganisa kikaba kibonire so a new experience yinta kubasa kwebwa na nekindi abantu abinji tubakumanya ngo abantu abikoze so mu video nkaba vixens abinje bamwe ntibamitinga hizo bari ya video riyenyine konka umuntu ari kuba nareba arbaje nabasana kuteka atakubimanya ko kutambura nabasana kuteka teka ngogwe niwe baro nabasa kuteka teka ngo obumwe mukeki singa obumwe yakurira aho abamwe ko kuba kuceta ngogwe akakurya kuba kuyabe na kwata kuyabe na kureba abinje niko bakuteka teka konka tukwe bikubabiri obumwe ba vixens bitu ntubashanga ha set director mukuretire atukoze so ne challenginga kandi bibonire kuba echikunkeepinga echikundemezaho echikundetera nasigara ninkora music echikundetera nasigara nintambura no barabe abantu abamwe ba of course nabatera amahuri gajunzire nabagamba kiriya tarabase takumanya ta innocente tinaramukwata mukono yashongora ho kubaho yanayishongora hati agati yebe byona echikunsigazo mu mahanda go kutambura ndukugumiza amahinkure bo misho no kugira ngo nyine kiroto cyango
na n'ekindi nindiga omu family omuka etiine sente mwenu etiine sente kankigambe nti nibwo kikubaasa kuhururwa gye ekikunkipinga ndikutambura n'okugira ngu nyineyo enyuma sitore eyinyine okuhindura nyowe nkanye kandi nyine ekirooto kihango tuba ninyereebamu nk'omuntu muhango ninyeyikiririzamu so nikinsigaza aha muramwa nikinsigaza omu rugyendo okunkubaasa kuhabura abarikwetebekanisa kujoininga kutaaha omu music ekinkubaasa kubahabura n'okubagira ngu mutandike hati kandi ekinkubaasa kubagambira n'okugira ngu tubugumire munonga nk'okuba kubagambira ninga nk'oku babiire nibatugambira nkaitwe konka stiru nabwe tibyorobi oine kwija oyetebekanise oine kwija orikumanya ekyokuza kukora oine kwija orikukunda eki watahamu kubanga watakunda murimo gwawe tokabaasa gukora ahabwokuba abagambi nibaba bari bingi abokuremesa nibaba bari bingi enkokora ebikono nibibiri bingi na munonga hati nkiitwe abishiki nituremesibwa munonga abantu nibatuchallenginga munonga abashaija ba promoters nibatuteganisa konka oine kuba nokunda eki wazamu kandi oine kuba oine goal yawe eyokwenda kushikiriza ninga kuhikaho so nyowe nimbaasa kuhabura iwe arikwenda kujoininga music ninga iwe agirumu orikuhurira hine okwenda kurekuka otakarekura guma aha muramwa guma aha kirooto kandi watakatandikire orinzire ki tandika erizooba tandika hati tandika nakakya koine tokamanya chance yawe mpango nebaasa kuba eri omu maisho tandika ogironda ebigambo ebikuruga omu bantu nitubihurira na comments ezikutumaramu amaani nituzihurira konka nituzeetaaga ahakuba nituzeegyeramu byingi nanye nkanye ninzeegyeramu byingi kubanga omwe okwakugamba eki yareeba ekiri negative nkyakare nyowe nkireeba nkihindura kugira ngu nkyakare atakaba nikyo yareeba so enshobe nyingi ezibakutugambaho nituzeegyeramu kandi nituzeetaaga noma nibagira ngu tokubaasa kukurakurana ningashi nibagira ngu amadaara gamwe aha madaara goine kurabamu kuhika aha businguzi noyetaaga omuntu arikukuchalenginga noyetaaga ekintu ekikukuchalenginga ekikutinguma okuchalenginga okuba kukyeta omu runyankore konka mbwenu noyetaaga ekintu kikukusomooza kugira ngu ofune ekyakumotivatinga kuguma aha muramwa n'okutambura okuhika aha goal yawe so negative comments tuzitiinire nituzeeta imwe abakureebamu negativity eshaaha neija kwika ntwija kuba chalenginga nitwe kandi ntwija kuguma aha muramwa kuhisa ahi turahikire aha kitukwenda nafunirayo sofa ekinkubaasa kugamba ngu nikyo nfunire omu music obwire obu nahisyamu ekyamaani munonga kandi ekintakutekinga for granted n'abanywani nfuniremu abanywani bingi abokuba ori aho kareeba oriya yakuterera tekitokye nakita taxi akakuterera taza nakusindikirayo akakoko akakuterera taza nandi aha nyine eki naninyenda kukikuheereza nfuniremu nyowe nkanye abanywani bingi munonga kuruga omu side zoona Isingiro Rushere Ibanda Rwentuha okwo wita omuri Bushenyi nfunira abanywani bingi abokunyombeka abokungita abokugira ekibanyengitaho n'abamwe abatakugira ekibampa konka bakampa amagezi okwo side za Kabare kafunayo omuntu sofa nyineyo omuntu wanje omwe arikungarramu amaani we nikimutwarira obwire nterera esimu angira ati haza kyo orimu nokora nikyo so nikinkipinga munonga ndikutambura nakyo experience ya stage performances abamwe nkiitwe obumwe netuteganisamu tinkakubiha ngu hiine omweshongozi sofa binamiitingire arikuza stage atiinemu panic kubanga noba otakumanya audience yawe neeza kukwakira eta notakumanya bariyo nibakumanya bakuhurireho nibwe babanza kukureeba nibakuexpectinga mucha bingi nibatureeba ushanga nakureeba aha TV akikureba omu buntu akugira ati bishikati watikohindukira tukobonire munonga kusinga okuntire ninkureeba aha TV ningashi kotakushanana n'okori aha TV so nyowe nkanye nikinchalenginga munonga konka
it is the most exciting part omu music yitu niyo mbwenu nibwo bwire obutukusinga kukunda n'oburabe n'obutuchallenging abantu abamwe nkitwe ya na munonga itwa abakuza stage turi soba tuteganisibwa munonga no ino kujo mbanto kabareba bakakureba kabahechu abaretera abamwe bakagumana bakureba abantu abamwe bine miringo mingi yo kwenjoyinga mu music narugumana kureba yo katekateka ngutiya enjoyinga konka we nuko gwari naturally we music nanda gihurikirize agirebe akureba uri performing kandi abamwe bashemererwa reba yiza stage yakusheba yakuhesente abamwe nashemererwa yende ngo ayijaze neni wakwate umushanga yatire mwaka haragikeye nko ino kumugumera kuba munange ino kumushemeza na fan wawe so nishiteganisa mu munonga konka still enjoyinga kuba okwentu ko kwihura kwitu ninkiwo ko kubori omuka ukatekemere pate ndije kusinga kubonera ni wanu jihura rukuteka sahani kucherezo wagitekera ngo agiri so nanye a time eshaha yo kuzaha stage kweshongora nenshemeza munonga kugira ngo buri yako bariyo music nabasisikire no itaba mwe turiyo tino chitukozesa tetukoze nyowe nkanye tinkoze tine kintu kinkoze sachi kutera amarwanka ninganyo ntaka jeninzire music nagarga kubanga tinkanta kwenda abantu kunkwata mukundi nagarika so abantu abinji ninga shabazira bariyo kabakuremesa abana banyu kujoininga music ninga shiyo ine yonko munyabuzare noreba ine talent konka to kumu advising kujoininga music no korensha biyamani kubara umuntu womuremesa ncyakaregwa mwana nabasakija kwizusya ninga shiwe no basakija kwizusya omisho oyihire hecho kugira ngo nchikora kugira ngo tune talent konka ni business nkaburiyo mukwa ni business ye so ni advising aburiyo mwe aine talent na nakubasa kweshongora joining music industry myanyero muni myinji ya ikindi music yanje in case one agenda no basa kujifuna buri hamwe hona social media platforms na ni wine simu ya memory card zaha cyaro cyo wanyu mukataho no mukasentaho hari library hari ebidongo abashare byeshongoro bya Pretty Imac nebija kubironda nebija kubukohereza ikindi waba nonyenda ori kunyendera nko mukoro kumpereza business na basakufune namba zanje zisimu social media platforms zanje onfune on contacting ugambe nanye ompereza ako karimo byinji birumuni bija ebyeshongoro byinji ebimbatebekanisize ebikiriyo mu studio ebinakozire omisha hebi kwenda kurekura ngenda kubahereza yo ka collabo na no mweshongozi wo mshija mtire no mchinshaba so it's about time bahereza yo collaboration area ho misho so no jifunota amisho gawe gareka ha YouTube channel utakarga amisho gawe gateka ha YouTube channel yanje ya Pretty Imac eshaha yona noza kuba noreba update ninga notification erukumanyisa ngo nakitaye shongora eshaha yona ahasigara nimba kunda mnonga nimba ishengereza kuhagira talent zitu zomuka za abana ba Western Uganda abakweshongoro rimirwid orokura na niwe atakura nyankore no basa kuba no hororo kigano basa kuba no hororo toro no basa kuba no hororo nyoro ninga shorkonje orinyankore Western Uganda erimwe ndimi nyinji so nimba shabangu muhagire abana bakoshongora umurimo oruwo kucenga no rimo rwo kuhuraje wacura cyeshongoro tucyukwenda mateka kigire watsindikira odsharing no muntu ndijo batyo mpora nuko turije kurakora natwika aharurengo rwo kutwenda honite nimba kunda mnonga amazina nirakanasiga and Pretty Imac. You can call me the prettiest girl around the city. I sign out.